Menu kong kerja kani ka jingja. Kini kerja April mentah benai, mentah September. Te ulah julek bunsin unu beriu. Majelik bensin haki beriu hangat mentah. Te ndu kata singi April te uwan hajing uang ban Pak Sumar kerja tema Bapak Besen. Te la Pak Seliu la Pak ya henta larung tahaying dan ban para jongka kun. Darung tahaying uang tap bekerja nyakli. Dalam tap bekerja nyakli Pak Syam kakalan ong ya pajong kakun ong kili pi. Dalam wanra tumpi upentak nakti bernak kejan. Dap nang tapan ya pajong kakun kilap ulap hamut cabar. Yang apat upa rung sya yeng sapa kendang. Dalam parung hata kendang uang yang atau syong tengah la syong hanta ulakan li. Ulakan li kena kejat bepang tengah layu tu. Dan nang tapan uang tetia tengah tiara ngacu syong te ubat lakti. Dalam bat lakti lang ta ulap pak selu ulap ulap tap lamen arsenaisin. Te nadu takapor bat tap lamen hi ngar lemut banyak tu. Ya pakon tengah melajara. Ngam laj itu berana marba ngam tip long nadu kata kapori terlihat kumta ulat tap lamen ngalo kun kli tes pang nan tapan ulat papi biang facisin ya kepada kon ya kepada kon upale tengum upale todiap upale kardiam cabar te ya kepada kon rom carung racaying upayang baik tahabar. Tenang tapat uparak usiam kawan uang kisiam kawan lek tengum cha bukan li nang kong uang hanodan ke ombal kelong umpat liu kum tuta kedang mi te ngaya tu ngong kedan stay jan keti te lek jepo jan keti ula patong teng hakas lawang teng latong teng ula theda kli ula tab lamen ata kapor ngamot ban kali tabang ngam tip ngam laj dari ban kali ya terkar membon lek kumno te ladap tong teng uparung hasem mayat terkti itu telak parung hasem ngapat ngamrung hasem te ngacuyang no taha jan sem tahi po jan ban te tangkum tahi ngan lejnya te urula buat nadin dala buat nadin te tan sipang lo ngangan lej keman lejnya te ngaro labut nadin hi temas mpo hayeng la karha pat tikpa kon long taban kloi papa wan to dikar larung biang tahayeng parung biang kendang dalam parung kendang uang biang tia tengah tia rasyong telat tap telamen dah tap lamen nganta tap ebet ding lamen ngas ngau balak pang met te nang ta uang dan kam dawai tengah kenli kata kapor uang ngau dan kam dawai ayu ma te jebab re chuang ukum dia ban na yatu breuran na yatu re ha benar-benar haulang tang shu yatu lalong ba kam jam ketika bi bisen kadangku ong ka bi bisen ong ka lapoi hane te tangkum tahi lak sim na lakti nga ulap hadin nang tapat ngakeling ong balai pilih kumne ulak tab lamen tang su tab lamen ngam belajar ban yatu amlai ada banyak tu te tangkum tahi ulak sim nakti ulak penban sepak yang satu sana. Te hakabidi berkenika segi bomta ni dap musim habeng yo sngo. Ya ka ke ba ilong kami la ya thu hangi. Ni keren da basai. Ba ki khot yo ja bru jongi kinam de ban bit ya kum kini kenja pui ai. Mar kini kidon ya ka jadu. Ya ka jadu ka ba pher ha ban penjot ya ka long thei ki jongi jong ki ja bru ki jongi. Na kata kadau nga phak khubor sabaro ki khot jo ja ben rew bagi de ban sen ye kum kini ki power kebawan na ki wei pat ki jaka ki wan le mentor hak ni ki ja beriu ki jongi kum kita kinong penduai kinong pen sumar henry hapo ki jongka de ki doni ki jemut ke basneo bara kaju ke poru ba kanung dap ke mesim bangi phak ru sabaro
kumba ong mene ngi pha ru Shaboro ki malik ki badi ki nong penjot ya kami meriang nang ni sakhamat ki nembit chu ban pha uwiru upoiwer ban wan belakit nong hakani kabri jong nyutrap lani khamtam e hakani ke distrik ke jongi lada ngilap e ke bukum kita pin sai tengku akan ngono por bat ni lada longkat balong jia kat bajia nakaliang ke jongi ru ban jia hadu ni put nginum syak da leleru bat ngila keren ru da basyai longkat balong jia kat bajia ngin IT lade na ka benta ka bha kamiat ka pateng long breu ikan thai satti ju kejak breu ke jongi kini kita khar bewan nak du entai napo Nepal kiwan hakani ke jaka ke jongi ban penjot ya kami meriang bat haju ke por ba kini kita khar ngli i la slem ba ngile yo jitep begini kita khar kidon hakini ke jaka bat yo jitep ru badon ki khasi ke jongi ke bakdop kini kita khar bat nang taru don kini ki malik dekhar ki ba don bentalang bat kini ki khasi ke jongi ki bani penjot ya kini meriang hakani ka distrik ke jongi tigumta hadin ba ka choisi not west kasil distrik kabla yo jingtip den ba ka funkor nag pardkhot nang ni na po lumdam choisi nang ni na po lumdam unit ngilawan hiar menta kasngi namar ngila yo jingtip ru badon uwi udakhar ba jerong kti jerong kejat ya iwi na ki para kanthai ke jongi ibade na ka jai beru nyu trap ke jongi na kata kadaw kamsim jongi kamla bansya kalahiar dala dehi lai kenta kanthi ngila yat kejat nang du entai napo na te napo dam hadu kini ke jaka bagi poi kini ke jaka bomenta bangla penheru ikini ke khar syakala ka jonggari te nadu mentahi ngamanai wei pi wei i khot jong kejat beru nyu trap ke jongi kiba don bentah kani kam ai don bentah kani kam banya penjot ya kami meriang sungu bahasa ngeno ban nakaliang ke jongi ngin sesimru da gawi kalat kanti ban ujor syaka forest department bat kumju syaka himanong klau bakan isim kan bekrat ya kum kini kidkhar kibalong kinong penjot ya kani kejak beru ke jongi namar bang ilayo jitep na kapor syaka por baus imu jongi juong bangim chu sya ya kepoi wir kepoi hap bikin poi hakani ke jaka ke jongi khamtam ban penjot ya kum kini meriang ma play i kala ya seng snong shet seng taw hang ni kanu teli syu kiing kidon hang ni tena kata kadaw kila warak bat khun bat kti kila ri bas yar kila ri bas niang hakani ke jaka tena kata kadaw nadu menta kasngi ong ba ngam kwa syu ban i kini ke khar hakani ke jaka ke jongi lara ngidang yo jingtip begini ke khar kidon gidang poi hakani ke jaka ngriar khambun ban bekrat dak operation sendan bingin kerwet kat basya kam namar ba teng lingi kren naktin bursen kim sengap teng ru dan ban kini ki para khasi ke jongi ki beyo jing mentoy ni kini ke khar ban penjot ini ke meriang hakani ke beri nyutrap ke jongi kile persyak ban yakum kini yang kum yangi ki kunhun seng balang ki ba don ke jingtu ka ba na benta kari ba ke jai beriu bat na pateng na ka benta ka pateng jo ke jai beriu hi borak wei lisibon